a sada sa više od 35.000. Narodna biblioteka Stevan Stremac Niš jedna je od najstarijih ustanova kulture u gradu i prva javna biblioteka u južnoj Srbiji. Bibliotečki fond broji 300.000 knjiga. Svečanom akademijom u Svetosavskom domu Niška biblioteka obeležila je 145 godina postojanja i rada. Knjige vam postaju uzdani saputnici za čitav život. I onda, kada vam iskusne godine otmu mnogo uverenja i kada se vremena smute i otežaju, kada se sve posunovrat izgubi negdašnja uporišta, vi ste sigurni jer ste naučili da živite i drugu i drugačiju paralelnu stvarnost koju samo knjiga ume da pokloni. Kao što je oko stvoreno za svetlost, a uho za zvuke, veli Nikola Kavasila, tako je i prirodna žudnja duše za beskonačnim, za Hristom. Hvala ti, oče moj, toliko si mi brojanica u ruke stavio. Živeli srećno još jednom na mnoga je ljeta. Narodna biblioteka Stevan Stremac nagradila je istaknute pojedince koji su doprineli njenom radu i razvoju kulture. Nagrađena je Tamara Vučić, supruga predsjednika Srbije, za vredan, samopregoran rad u kulturnoj, obrazovnoj i humanitarnoj sferi, a priznanje će primiti prilikom svoje posete biblioteci. Priznanje je dobio i načelnik Nišavskog upravnog okruga Petar Babović, ali i niški pisac Branislav Janković. Priznanje za dugogodišnji rad na očuvanju srpske tradicije i negovanju kulture sećanja uručeno je ministru kulture Nikoli Selakoviću. Imajući uvek na umu predačko nasleđe minulih vremena kao zalog našeg identiteta, vi ga u sadašnjosti obogaćujete. Iako bi neko u savremenom dobu imao dilemu oko značaja Narodne biblioteke Stevan Stremac, ne samo za Niš, već i za čitav ovaj deo naše otadžbine, neka se seti jednog detalja. Kada god bi neprijatelj napadao našu zemlju i kada bi okupirao i naš prelepi Niš, jedan od prvih stubova srpstva na koji je udarao bila je i Narodna biblioteka u Nišu. Povodom godišnjice biblioteke u Svetosavskom domu Nišlije mogu da pogledaju 3 izložbe: Kamen drevnog snevača, Štamparije u Nišu do Prvog svetskog rata i Bibliotekom kroz vreme. Istorija Niške biblioteke počela je davne 1894. godine kada je niški vladika Jeronim Jovanović 13. maja testamentom zaveštao svoju kuću s dvorištem, novac i bogatu ličnu biblioteku za osnivanje javne biblioteke.